Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Nginefuencane guys islami ke alikhuphuki. Nalo daba lokuthi ke njengoba kufike izingane zesithembu siphakathi endabeni zeingane niyabona kodwa sesikhona ke. Nakho kuthiwa uvuyo uyamove on. Angizile ukuzoconfirma into engayazi le yavuyo no umuntu omusha new boyfriend kwase kwacima love triangle. Mina ngithi kulo girl ngoba indaba le evelayo ivela ngontombazane lona yena othi uyathathelwa uthi uvuyo umhambela phambili noma uvuyo wanqaba lapha ya eMzumbe ukuthi kenziwe number 2 useyoba umamkhulu ngale kwakhe. Cha ntombazane wena ubona uvuyokazi kulama followers into lena sesika phezulu kulama followers alobhuti omthandayo futhi ke kushuthi ukuthi kuyantenga sekushake lawo khona. Mawubona uvuyo shuthi ke wenze njani wehla nale list yama followers akhona amantombazana. Mawuthi the hottest girl was how nangu uvuyokazi phela uyamazi umuntu wakhe ngithi futhi kube usitshela iqiniso wena sis ubuzohamba uye lapha ya TikTok ku TikTok kulula ufika nje nama receipts uthi nakho babeqabulana eCape Town nakho base bekhiphana eThekwini nalo ihotela siyibambe ke indaba sithi awu ngoba phela vele sizothi awu ngithe mina makwendaba zeingane nje singena ngohawu siphume kanjalo kuthi la kufanele ukuthi khona sifike nama lessons mase sifika nama lessons lo sisi lo ubona ukuthi uvuyo kule ya list ya boyfriend wakhe or ex boyfriend ngoba ngathi yomshado akekho iconfirmayo ukuthi ushadile nalo baby wakhe ubaby wakhe ngathi uyabaleka manje ke useza amazwe zonke indlela zokumhupha umuntu mayesebalekile uyabaleka sokufuna wena wenze njani uhlale phansi wenze njani wenzele isidima sakho ngoba manje masuzohamba ufuna ukuthi ikuphi la kuhletshwa khona usufaka indaba ezingapheli ngoba manje guys ubona indaba mayixoxa nganitshela mina ngathi la ku YouTube ukuthi amanga siyawaqamba kodwa ngendlela engafani khona aqambeka kancane khona usubona ukuthi hayi ngeke ke nawe siyobuye sekukhole ngalenye la ngiyabo amanga awafani. Ngiyakhumbula nje ngitshela ngale channel le enama South Africans amaningi abashonile kodwa siyazi ukuthi bayaphila baseyingozini zeimoto abanye bashonile abanye baboshwe ngisho mangwabe uboshiwe kuleya hey guys ngiyaxolisa ngisho mangwabe uboshiwe kuleya channel kodwa sena siyazi ukuthi mangwabe akaze zaboshwa. Ngiyaze lapha ke le channel umnikazi wayo wayethi ucela sisebenzisane mina ngangazi ke nami ngifikela ukuthi mangithi hayi kwenzakalani la ngathi ngeke amanga khona kule yamanga ke akakaveli ukuthi kulolu daba kavuyo naye ubhuti kuthiwani noma uvuyo uthini noma uyamshela kodwa okuphushela usisi ubuhle bukavuyo bengithi ke naye engayibukeli leyo phansi yobuhle bakhe nangu sisi ubonile nje ukuthi hayi kule list yama followers ya bhuti ovelayo abanye bathi uchef cha ngakayilandeli yonke indaba mina ngise hawu amantombazane onke afollower lobhuti waphuma novuyo cha ke shuthi kule list ubone ukuthi hayibo nangu uvuyo futhi ke ngiyenza ukuthi basanda kufollowana mase bona ukuthi ngoba nakho uvuyo ngapha kuingane ezesithembu ngathi indaba yakhona ayisaqondile yena sebona ukuthi ke nangu lobhuti novuyo cha ubuhle bukavuyo yenzeka le nto bayenza amantombazane akusiyinto entsha khona nje nawo ubona ukuthi uwazane nobhuti othile manihlangana negirlfriend yakhe hamba ibuye ngaleyo ndlela isuke ke ibona ukuthi wena ungase uyikhahlelele kude ngendlela oyiyona so engazona izinto eziningi umuhle uvuyo bandla muhle ngathi naye ngakusasela phezulu ubuhle bakhe ayifake la akufanele ukuthi angene khona engabe igama lakhe lihambe lingena kwizinto nje ezingacacile.
Yileyo nto-ke engiyibonile kulolu daba. Le video kayikho serious ukuthi phela guys kumele nginitshela ngithi siyakhuluma ngabo laphaya kwingane zesithembu. Ubuhle buka Manciweni ish hleze ngithi uzokwenza iphutha-ke kodwa sengiyazi ukuthi ngisibambile isibongo sakhe Manciweni. Ngase khona isibongo esicishe sifana nalesi ikho ngidideka. Buhle bakho Ntombi okukhulumisa abantu nakuleya show bayazi ukuthi uma behlangene bonke ngeenamba uvuyo onenambeni manje igama lakhe lilobu likhona sibuye sasola ukuthi hawu ngenzekani ukuthi usekuwumthelela weshow ukuthi mhlambe kukhushuke ke phezulu. Hayi ikhona intombazane evelile ku social media ithi-ke uvuyo usehambe wayoba umamkhulu. Wena sisizithembe wena usifakele le ndaba yokuthi u-expose le boyfriend yakho u-expose novuyo into okufanele ukuthi uzenze nje zithembe. Yabo le nto le yesidima ezinye izinto hlala phezu kwazo ngoba manje uzozala kithi ngelinye ilanga nasesiney'nkinga nje ey'ningi sonke uthi ufika nesigaxa sithi awumjolo ayikahle kahle. Kodwa uma ufuna ukuveza kahle indaba yakho thatha leyo ndaba thombe ey'khona ihhotela olaziyo owakusendela ukuthi naba behleli bebambele ngezandla naba mhlawumbe bayagximisana yabo izinto ey'cacile nje ukuthi abantu bayathandana. Uyele ku-TikTok-ke waqala ngisho u-part 1 ufike ku-part 5 futhi nawu babese-Cape Town nakho eBhishi bayabhukuda nakho ehhotela. Sikhulume noma sihleba kancane ngoba ukuhleba phela khona akungadlulile akubusisekile ukuhleba. Yikho mina ngithi nje akube u5% singafiki ku10. Angithi nibone ukuthi ngiyakhuza ngesinye isikhathi nami ngisuke sengiyikhuza ukuthi kungadlulile kodwa-ke uvuyo kwilist yalo yabhuti muhle. Engathi-ke naye engayifaka iy'ntweni ezinhle ayithandele izinto ezinhle engakhaliswa izinto engathi shu. Nimbonileni sesidlulile kuvuyo nendaba Nkosi yami nimbonile hleka ukuthi akanayo imali nimbonileni hayi u-future husband lona 23 kuyabuza laphaya ubaba lo akhuluma naye ukuthi-ke indaba yakho yemali ithini. Uke waba nalolu hleko lo muntu omdala uma esebhuqa ayikho ngintshela ayikho ukhona hayibo guys kahleni ikhona ingane engasebenzi uma wayengazi ukuthi isebenzaphi yenze kandla yona cha shuthi uyisigebengu-ke shuthi phela umsebenzi ongawenza abazali bengawazi umtshontsho nikwenza ubugebengu. Hawu sisothini ngempela ngoba simzwe kaningi uma yenesho ukuthi wena usebenzaphi wathi ngichaphela ukuthi uma ungibona ngihleli mina ngiyihasle ihasle njani lelo Nkosi yami yabo umpumelelo nesiyacela bayalandelana. Usiyacela-ke yena usabisa ngenhlamba ngokungabahloniphi-ke kwabantu abadala. Lona idrama yakhe ingapha kubantu bakhe nokuthi wenzani akazazi kwayena kodwa-ke uthi uyihasla. Ihasla-ke enjani engaziwa umama sizwe ngaye phela ukuthi usehlala eMzumbe. Uma ehlala eMzumbe umayeni uma wakhe umayeni kubuza ukuthi kanti wena usebenzaphi uzuyasho umayeni ukuthi ubaba wakho yena ubesene-income eqondile ezazi ukuthi unamalini nokuthi uzomisa kanjani umehluko phakathi kwakho nomseleko. Now ku-episode 6 uyabuza ukuthi-ke indaba yakho yemali ithini. Uvele wahleka guys ningazi ukuthi ngimqambela amanga njengoba nami sengihleka nje ukuthi hayibo kodwa kwenzakalani. Yabona ama-plans-ke akusazi ukuthi into ekhona noma into engekho ngoba elobu nje ethi nginawo ama-plans kodwa angeke ngikwazi ukuwaxoxa. Yini enjani leyo? Thina asisho ukuthi
Lama plans mhlambe afuna ukuthi ebe lapha ku TV show axoxele thina. Isizathu sokuthi ebuzwe imibuzo manje ingoba la abaseceleni kwakhe abawazi ama plans akhe. Ukube bebewazi futhi ekhuluma kuzwakala bengabe badlala enye into lapha ku TV, ngabe ba act okunye. Manje ba actor vele ukuthi hawu asazi vele ukuthi wena uthini. Asengikhumbule enye indaba ade ngiyibamba ngale ku TikTok ukuthi kuyenzeka thina siseceleni sibuke ubudlelwane sizibuza ukuthi ngabe kwenzeka kanjani lana yewe guys, niyibona into efana naleyo ngempela ukuthi hawu umbona future husband wakho lo sihleba thina njengomakhelwane kuyenzeka sibuke isimo esinjalo ngempela isingeke sizosondele kuweduze sikubuka omunye mhlambe abantu basebemhleba ngoba bazi umlando wakhe ukuthi hawu wase wafika wabona ekufanele ukuthi phela nawe ngasikhathi ezoxoxa nawe ubeka izinto kayibekayo ekukusheleni kwakhe enze nje kodwa mase sisondele eduze nathi sithi lesi simo ngempela uyabo bengiyibona-ke le ndaba leyo khona ubhuti omunye ade exoxa wasesike unina-ke njalo bantu besifazane kokunye kusuke kuwumuthi nawe mawusulobu uyibuza ukuthi ngingene kanjani la nasi somakhelane hayi bo ngempela ngikhona la ukubuza ekhumuthi hayi ngoba kunento ethini ubuka ukuthi hawu lo sisi nalo bhuti ongaqondakali walobhuti akaqondakali ukuthi uye emuva uya phambili uye eceleni ubhuti nje yena yabo isimo esifana njengodulasi yabo odulasi labo mnakwethu udulasi lo wayehleze phezu isikhwama labo babengene endlini behlale lapha ngasemnyango into efana naleyo ongayitholi kahle ukuthi kwenzakalani kuyenzeka kodwa utheke lo yabhuti ade ngibuka ivideo ichaza wathi isuke inomuthana leyo nto usuke soyithasi izibhalise ezithile ngoba impela ngibakhona sisibabukayo sibajajele ngaphakathi uthi hayi yahamba le ndlela oyihambayo khona asisho ukuthi kuzomele kodwa kuyofanele ukuthi ngesinye isikhathi niphenduka amaphoyisa niseshe ufune ne-reference ufune yonke into ethi history yomuntu ungayazi umlando wakhe ukuthi udlule ebhadlulaphi mase uyahlala-ke eduze kwakhe ngoba uzohlala eduze kwakhe unamathele kanti unamathele endaweni eronga uthi uyafika nakulowo mndeni isiphithiphithi uyakwazi ukuthi ube nopartner oronke uthi uyafika emndenini kuwesi uzosiza ubani ngoba sizohleba nje kuphela into esizoyenza sizohleba subusisi kodwa ikoze kucacela ukuthi angathi akulungile la uhleli khona akekho kumuntu engikhuluma ngayo ngikhuluma ngendaba ya TikTok kulaba abafika la kulaba abafika la betwist izinto engiyishoyo lena nginixoxela yona nje ngiyangale ku TikTok njengalo sisi bekufanele naye athathe izindaba zakhe ayibhanyeke nezithombe zasemabhishi kuphi la uvuya abonakala khona nomuntu wakhe kube yiproof hayi indaba yo DM hawo mangathiwa nonke veza no DM ningavela ukuthi bangaka abanilunguzayo ku DM manje ngeke simjajele ukuthi lo bhuti wami DM naye wamphendula hayi nompumelelo nje uyaba DM ubathole khona ngo DM kwaze kwalunga kwabanye manje indaba ya DM nje into engathi issue u-inbox u-DM u-inbox lo hi hello wazwa muhle yabo ayikho ngayithole leyo nto sizodlala ngovuyo ngoba ingane eshayi akabukela ukuthi uyi-threat kwabanye ngokuvela nje ukuthi abe yi-follow lokho kwenziwa yini ubuhle bakhe naye-ke ey'thandela izinto ezinhle ey'fake ey'ntweni ezinhle ngiyabonga support yenu guys le video ayikho serious.